Radio JV a Yesu lo mi be todo la nono ao. Mi dogbe na mi to mi afofo Yesu Kristo be nko kwasilaji. Ke amesi obe nko mi lese le moanua. Ele ni dogbe de la Emmanuel ple diamant Abuja. Ple mi anovi bubuo kosikwe Abbas kudo technicien pata ekipa elolo egbe tami so ape dada na mawu mi gale mi ape etanya si o ton kone be MSD Media Service Diffusion ama me mi de nu fia vovo to mi gale yeji egbe ni so ami ponu pole yovo debe egbe ami gbova ahwe be na mi ayeji kudo nu si mi le blonde na nu se me le gbogbovo o nu se me le gbogbovo o nenye be na mi nya nyamala eke ma mi anya le ike mi abedo Yesu ate Yesu agbo eye mi akọ Yesu ape mu se o ple Adam de do kudo toteto eya mamia ila dezon mi ape nya gbogbola no mi ado gbida fofo ma unu son kata to mi de ape na o fiara mi do re jibe na edemo ye nkeke ava eme ye gare nu popo kudo wo mu se wo totete si ne tonna mi eye be na egbia mu se me le gbogbovo nu o enye be na nyinya ne be nya tipe ta mi gaja yi ejibe na wo ma wo nto aga de ajra eji o ple susu odo gbogbo koko na be na ame ona ho nya ya le si jeje kari me be nya si mi aglola apede ruvo gede mu apede ba je ko mi ni Yesu be ko mi amen Amen. Nya kalemu le gbogbogbò si gbogbogbò o bokole me le si atamela me di ma de alesi Kristo pe Satana jidudu sinabe nseme ga le gbogbogbò o hala nami use me le gbogbogbò si o use mi de gbogbogbò oji onami use de gbogbogbò oji eyo na ablodemi cho gbogbogbò wo me kuhi si o ye do agoye abe Kristo ene pe akpa gbanto metua abosan alo pe gbogbogbò gbo o elebe miawo avu ple kuhi si o cho miado kweme miape futo ememe nye esia nye mianto miape ntila alo ntila me jojro mie droit nti siame le tame bubume mie droit nti siame le nyan ka frache mie droit nyati siame le tame bubume miape gotagome futowe nye abosam ple epe gbogbovowo mie ponu tso miape futo gotagome le ta siame drome le ta si dongo mela mie po alesi Kristo pe ku le aticho gaun na abosam nu eji o fo Satana pe nse alo gome nuamenusi be waduji le ŋutsu kple nyɔnu siwo wogbugbɔ dzi le esi ŋusẽ alo ŋusẽ megale esi be wòaɖu miaƒe agbenɔnɔ dzi o. Mienye viŋutsuwo kple vinyɔnuwo le ƒomea me. Wotia Kristo kple eƒe ƒomea be wòaɖu fia ɖe anyigba blibo la katã dzi. Esia nye miaƒe dzɔgbese kple miaƒe Mawu ƒe yɔyɔ. Wole hehe nam mi hele dzadzram ɖo be miaɖu fia kple Kristo.
ŋusẽ ɖeka koe ŋusẽ ɖeka kɔlia le Satana si egbea nye ŋusẽ kpɔkpɔ ɖe ame dzi ƒe ŋusẽ. Egale agbagba dzem kokoko be yeatsɔ alakpanyawo, dɔwɔwɔwo kple nukunuwo able mi. Edina be edina be yeana kristotɔwo naxɔe ase be yegakpɔtɔ gale dziɖuɖu kpɔm. Esiae nye afɔtu ga aɖe na mi. Ele be mianɔ ŋdzɔ. Satana edze agbagba be yeable mi ahafi miaƒe yayra akpa gbãtɔ. Agbɔsɔsɔ me si meɖe mɔ nɛ be wòaxɔ o. Nyateƒe si dze le ta sia me lae ana ablɔɖe mi eye wòakpɔ mia ta tso Abosam ƒe ŋusẽ kpɔkpɔ ɖe ame dzi si naa vɔvɔ la mi. Amen. Amen. Enyo mia sɔgbe na mama ne ayi dzi keme ba sɔkɔtia egbea no. Ke mia le popu le kebe na esi me mie le Kristo me ye mie trɔ zu nuwɔwɔ yeye la ŋusẽ le mia si ɖe Abosam kple eƒe edɔlawo si. Satana megakpɔ ŋusẽ ɖeke ɖe mia dzi bena yeagblẽ nu alo yeaɖu mia dzi o. Egɔme be Yesu Kristo sɔ ŋusẽa na mi. Eya ta ehiã si dzedze blibo na mi bena míake ɖe nyateƒe ma la dzi. Nenye be míeke ɖe ŋuti la, akpe ɖe mía ŋuti geɖe. Elabena míabe futɔ ema ɖo have. Eke le mía me tɔa, eso na mía ŋutɔ mía gbɔ, míaƒe susuwo, míaƒe gɔmemasewo, míexɔna, míeɖe mɔ bena Satana gaƒãna ŋuɖoɖo na míaƒe susuwo me, míaƒe dzo, míaƒe luʋɔ me. Eyama egblẽna nu le mía ŋuti sɔ wu ŋutɔ tsã. Ewu eyi ke Satana ya la sɔe le gota asɔ va tu mí. Ta míade dzesi bena míabe futɔa ema ɖo akpa ve. Ɖeka enye eke so mí, eso mía ŋutɔ mía gbɔ sona ememe nu siwo míebuna, nu siwo míesusuna, nu siwo míewɔna. Ke evegɔa ele nye esi ke Satana sɔ va tu mí ku ɖo susu bena esusui be mí menya be wosɔ tɔ tete na mí o. Wosɔ ŋusẽ na mí ɖe ye dzi o. Ta egadzana agbagba bena yeaƒle mí alo yeaflu mí. Vɔa ehiã bena míanɔ mɔ xexe si dzedze ne su mía si. Ta Satana ela kpɔe be gege adzo yibo. Amen. Enyo nya da kpe ne mawo be kale dzi to dzi nɔ la mi se gɔme nya ɖe be enua ekpa ave si ko gbɔ be mɔa se vea. Ɖeka yi ɖo zomavɔ me, ɖeka yi ɖo dziƒo la. Le mía ŋutɔ me tsã la, míaƒe ŋutinya tsã kudo míaƒe ememe tsã eme efutɔ gbogbo ɖewo le. Ke ŋgbɔ ye agotatɔ enyi Abosam kple eƒe agbasiviwo. Enyo ma sɔ gbea do asi ne akpagbã. Enyo ye dzi. Míayi nu xexlẽ dzi akpa gbãtɔ. Ablɔɖeɖe nye tso gbɔgbɔvɔwo si me. Gbɔgbɔvɔwo nye gbɔgbɔmenuwɔwɔ siwo nye Abosam ƒe dɔlawo. Wowɔa nu aduadu kplii hewɔa eƒe dɔ. Woƒe nuwɔna vɔ̃ɖiwo tsitre ɖe Mawu kple amegbetɔ ŋu. Ŋɔŋlɔ kɔkɔe sia, ŋɔŋlɔ kɔkɔe srɔ̃la aɖewo xɔe se be gbɔgbɔvɔwo nye mawudɔla vɔ̃ɖi siwo ge tso dziƒo kple Satana esime wodze aglã ɖe Mawu ŋu. Nukeke le Yesaya ƒe agbalẽ ta 14 kpukpu va na 14. Yesaya ƒe agbalẽ ta 14 kpukpu 14 va na 14. Aleke ke woɖale wo, woƒe anyinɔnɔ kple dɔwɔnawo dze le Biblia me ŋutɔ. Abe ale si amegbetɔe, abe ale si megblɔe le tagbãtɔ me ene la, esime menye sɔhɛ kristotɔ la, gbɔgbɔvɔwo nyanya ƒe susu ɖeka dzaa nɔ vɔvɔm
na vɔvɔm yɔ nye dzime fũu. Kristotɔ geɖewo vɔna na gbɔgbɔvɔwo ƒe ŋusẽ kple woƒe dɔwɔna. Ele vevie ŋutɔ be míaɖe mi, ele vevie ŋutɔ be woaɖe mi tso vɔvɔ sia me. Susitae nye si vɔvɔ nye na Bosam be ale si xɔse nye na Mawu ene. Vɔvɔ nye na Bosam abe ale si xɔse nye na Mawu ene. Vɔvɔ hea gbɔgbɔvɔwo ƒe ŋusẽwo. Mina míaɖe eme. Xɔse hea Mawu va miaƒe gbe sia gbe nɔnɔme. Ele abe gakpo ɖe si ke woda ɖi, si ke ne woda ɖi kɔa eva léna ehena nɔvia va na eɖokui ŋuti ene. Hele Mawu ƒe ŋusẽ hem va miaƒe agbe me. Xɔse hea eƒe agbe va mia tɔme. Vɔvɔ hã wɔa nu nenema ke. Eya hã nye ŋusẽ si hea ame ŋutɔ ke hã hehea ŋusẽ vɔ̃ɖiwo tso viviti me. Esiwo nye ŋusẽ siwo wɔ ame. Elabena ehea ku vɛ woate ŋu awu ame ƒe dzidzɔ kple ŋutifafa le gbɔgbɔ kɔkɔe la me. Ne agbenɔnɔ le Mawu me hea nɔnɔ, dzidzɔ, ŋutifafa kple bubuawo vɛ la, ekema ku hea fuléle, blanui léle kple nuhaha vɛ. Ne miegblɔ bubua la, vɔvɔ ʋua miaƒe dzi ƒe ʋɔto na tamesusu kple sese le lãme, vɔ̃ɖi kple vɔ̃ ƒomevi ɖe sia ɖe. Ne vɔvɔ yɔ miaƒe sese le lãmewo me la, woate ŋu akplɔ mi ayi kluvinyenye me. Mieva wu be miasubɔ nu si mievɔna o. Xɔse kple vɔvɔ mate ŋu anɔ ɖekae o. Mawu ƒoa nu na Israel ƒe ŋgɔnɔlawo zi geɖe tso xɔse kple vɔvɔ ŋu. Egblɔ na wo be woaɖo ŋu ɖe Mawu bliboe eye womegavɔ̃ Mawu bubu aɖeke alo woƒe futɔwo o. Misẽ ŋu eye mialé dzi ɖe ƒo. Migavɔ̃ Amoritɔwo ƒe mawuwo o. Yosua ƒe agbalẽ tagbã kpukpu 90. Yosua ƒe agbalẽ tagbã kpukpu 90. Ʋɔnudrɔ̃lawo ƒe agbalẽ tade kpukpu 1. Abe ami kple tsi ene la, xɔse kple vɔvɔ metsana ka o. Xɔse kple vɔvɔ metsana ka o. Ne miedze egɔme kple xɔse eye mieɖe xɔse ma fia to tsitretiti ɖe Abosam me. Yakobo ƒe agbalẽ tane kpukpu 7. Ne mieɖe mia ɖokui ɖa abe Abosam ene eye gbɔgbɔvɔwo awɔ mi woƒe kluviwoe la, miaƒe xɔse nu ayi. Ele bɔbɔe nenema ke. Abosam dina be yeagble mi to nyateƒea la alo to eƒe akpa aɖe gbɔgblɔ me. Edi be miaxɔ nya sia dzi ase le gbɔgbɔvɔwo ŋu, be gbɔgbɔvɔwo mewɔa dɔ o alo womeli gɔ hã o, alo be miekpɔ gbɔgbɔvɔ be eyae hea kuɣi geɖewo vɛ le miaƒe agbe me. Le ƒe ʋɛ siwo va yi me la, wogblɔ nya geɖe tso gbɔgbɔvɔwo ŋu la ale gbegbe be ame geɖewo vɔ̃
ame geɖewo nɔ vɔvɔm na woƒe vie le esi teƒe le esia teƒe be ame siawo na vo tso woƒe kuxewo me la, wotsɔ dzimadzitsi ƒe agba kpe ɖe eŋu. Nufiafia alo nufiafia ɖe esia ɖe teƒe ɖe sia ŋu egblẽ ŋu le ame ŋu eye wozu afɔku na woƒe agbe ɖe nya aɖe si wowɔ ɖeka kple Biblia. Mewɔ ɖeka kple Biblia o dzi akpa. Ƒe aɖewo enye si va yi la, medo go nyɔnu aɖe si ƒe tagbɔ gblẽ kloe le eƒe wòvɔna esi wòvɔna ŋutɔ na gbɔgbɔvɔwo la, gbɔgbɔvɔwo ta. Vɔvɔ sia do mo ɖa le toɖoɖo nyanyuigblɔla aɖe ƒe gbeƒãɖeɖe kɔsiɖa aɖe ɖeka megbe. Nufiafia si wose na wokɔe se be gbɔgbɔvɔwo yɔ eƒe wɔwɔ yɔ ƒe aƒe me fũu. Enɔ vɔvɔm be gbɔgbɔvɔ la siwo di be yewoawɔ nuveve eya la yɔ xɔ ɖe sia ɖe. Nudzraɖoƒe ɖe sia ɖe, mɔ ɖe sia ɖe si dzi wòato. Exɔ kɔsiɖa ʋɛ aɖewo ƒe nufiafia tso ŋɔŋlɔ kɔkɔea me hafi woɖee tso vɔvɔ sia me eye wogaɖoe ɖe xɔse me. Alebe mí katã míenya nyateƒea eye míenɔ ablɔɖe me, míenɔ ablɔɖe si wòna mi la me. Amen. Ke míale ƒoƒu alea, míele nu ƒoƒom ku ɖo ale si ke Kristo tɔ avo blibo akpɔ vovo blibo le gbɔgbɔvɔwo ƒe asi me eye míele gblɔm bena vɔvɔ kple xɔse enye enu si ke teƒe evea kpatã alo akpa evea kpatã ezãna. Vɔvɔ enye nusẽnu ɖe alo dɔsɔla ɖe na Satana. Nenye be edzagbagba Satana dzagbagba to va yi mɔwo katã ye vɔvɔ ge ɖe me o la, evɔ ezu kluvi nɛ. Ate aku hã faa. Elabena nenye be vɔvɔ ya ge ɖe me oa, ato mɔ atsaka agbewo katã atsaka luvɔwo atsaka adzi mɔ ɖe sia ɖe bena ya gava dze klo ne ya wɔ leke ya dzi do ŋuti le wo ŋutɔ ɖokuiwo me. Esime le ŋlɔ be bena Yesu Kristo du dzi na wo sɔ ŋusẽwo katã na wo eye bena ne tɔ te le wo xɔse me la, atrɔ kpɔ nu sia nu alo azɔ le dziɖuɖuwo me la, vɔvɔ atsaka o. Eya ta mi do la nya be vɔvɔ enye nusẽnu ɖe na Satana ye be ekplɔna gbɔgbɔvɔwo va na ame be agbe me agava gblẽ nu atsrɔ̃ gbiɖi nenye bena wome le mohehe me o. Mi do la nye hã bena ɖe xɔse nye nu si ke lé na mi ɖo Mawu ŋuti. Xɔse nye nu si ke do enana bena míatɔ te kplikpaa le míaƒe dziɖuɖu me, míavli eye míatsɔ enya la atsɔ bla ali dzi bena mi matsi fi ma alo mi magaxe yi megbe dome o. Xɔsea ehiã na mi. Míanya be xɔse kple vɔvɔ ele abe ami kple etsi nene. Togbɔ be wo ame evea katã wonye nu si ke srana hã la, wo menye enu ɖeka o. Xɔse ele wɔ dɔ na wo Mawuvi bena azɔ le dziɖuɖuwo me sɔ dziɖuɖuwo me agasi eye anɔ ava dzi le wo dziɖuɖu me kplikpaa va se ɖe nuwuwu. Eye vɔvɔ hã la enye nu si ke kplɔ ame yi tsɔtsrɔ̃ me kaka aku hã enye be menyɔ le ɖokuiwo me. Mawu neve mia nu míado dzesi nene be nu ame evea
eye míadzo ɖe alibɔbɔ gbɔ. Amen. Enyo akpe enyo sɔntano. Midakpe. Meyi ɖe axa evelia dzi. Egblɔ bena Mawu ƒe nɔnɔmewo mele gbɔgbɔvɔwo me o. Abe nyɔnu sue si le akpa si do ŋgɔ me ene la, ame aɖewo vɔ̃na na gbɔgbɔvɔ wo elabena woxɔe se be nɔnɔme kple ŋutete siwo mele gbɔgbɔvɔ siawo si o. Ɖoƒe gbãtɔa, gbɔgbɔvɔwo menye nu sia nu nyala o. Abosam kple eƒe gbɔgbɔvɔwo menya nu sia nu o eye womete ŋu hlia míaƒe tamesusuwo o. Womenya ale si míawɔ nui ɖe tamesusu kple sese le lãme siwo woate ŋu aƒã ɖe míaƒe susu kple dzime ŋu o. Ele be woalala ahalé ŋku ɖe nu si míawɔ ŋu. Le ɣeyiɣi aɖe megbe la, woate ŋu ava nya míaƒe nuwɔna nyuie, gake womate ŋu agblɔ míaƒe nuwɔnawo ɖi alo atso nyame o. Kaka ɖe dzitɔe la, Satana mate ŋu kpɔ nu si ado tso eƒe amedzidzedze ɖe Yob ŋu medo ŋgɔ o. Menya aʋadziɖuɖu si Yesu aɖu to atitsoga la dzi hã o. Ɖoƒe velia, gbɔgbɔ vɔ̃wo mate ŋu anɔ afi sia afi zi ɖeka o. Gbɔgbɔ vɔ̃wo ɖe fu na wo vevie le Yesu ŋkume. Wodzo le teƒea hã kaba esime wòva hiã be woadze ŋgɔ apostolo siwo le dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽa me. Ɖoƒe tɔ̃lia, gbɔgbɔ vɔ̃wo menye ŋusẽkatãtɔwo o. Esi David dzi ha na fia Saul la, gbɔgbɔ vɔ̃ si ɖe fu nɛ la dzo. Aƒetɔ la subɔsubɔ ŋusẽtɔe anya gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ŋusẽwo ɖa. Ɖoƒe amenelia, nɔnɔme siwo nye Mawu ɖeɖe ko tɔ. Míakpɔe be xɔsetɔ yeyewo gɔ̃ hã, ne wobɔbɔ wo ɖokui na Mawu, ate ŋu anya futɔa ɖa. Nɔnɔme siwo míeyɔ ɖe etame la nye Mawu ɖeɖe ko tɔ. Eya ɖeka koe nye nu sia nu nyala. Enya nu sia nu. Afi sia afi, ele afi sia afi. Ŋusẽkatãtɔ wònye. Mɔnu kpɔkpɔ na gbɔgbɔ vɔ̃wo. Abosam kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo ate ŋu adze mía dzi, gake womate ŋu age ɖe míaƒe agbe me o, negbe ɖe míeʋu ʋua to ɖikeke, to maɖomaɖo, dziɖeleameƒo. Mawu ŋusẽkatãtɔ la ƒe nɔnɔmewo mele wo si o. Le nyateƒe me la, futɔ la mesɔ kple kristotɔ si nyanu tso eŋu, si zɔna le xɔse kple toɖoɖo me o. Ne míexɔ nyateƒe nya sia la, míatso vɔvɔ̃ be míaɖu dzi
lãme ayi aʋadziɖuɖu dzi. Esiawo nye gɔmeɖose veviwo na kristotɔ ƒe aʋadziɖuɖu gbenɔnɔ. enyo ya mama ne míagale ƒoƒo alea míle gbɔgblɔm bena Mawu ƒe nɔnɔmewo mele gbɔgbɔ vɔ me o, ɖeke ŋutɔ hã mele eme o, elabena Mawu ya Mawu wònye. Gbɔgbɔ vɔwo menye nu sia nu nyala o, Mawu ɖeka enye nu sia nu nyala. Eye Mawu ƒe nɔnɔme mele abosam si ta la, seƒe le na eyama, seƒe blibo le nɛ, gake Mawu ya la, Mawua seƒe meli nɛ o. Mawu be nɔnɔmewo eto vo na Satana tɔ ta enye pɛpɛpɛ vɔa míawo ya mi menye o. Mi kuna vo alo ne mi nye hã la, mi kua vo ɣeyiɣi geɖe bena agbo ʋuna le mía ŋu to mía ŋutɔ míabe manyamanyawo me. Míaƒe abosamwa menye nu sia nu o, menye nu sia nu nyala o, eye mele afi sia afi le ɣeyiɣi ɖeka me o. Enu sugbɔa Mawu tsɔ do mí amegbetɔ be ŋgɔ bena míawo míanɔ si dzedze ma me, eye nenye be si dzedze su mía si bena seƒe le na abosam kple eƒe gbɔgbɔ vɔwo la, míakpɔ mía ɖokui dzi bena mía ŋutɔ míma ʋu agbo le mía ɖokui ŋu. Agbo geɖe si mí ʋuna alo agbo ɖewo ke mí ʋuna le mía ɖokui ŋua enye ɖikeke. Kristotɔ míenɔna ɖikeke me, míeƒo nu ƒo va ku ɖo vɔvɔ va yi, eye ɖewo nye ɖikeke. Nenye be ele ekena ɖia alo ɖikeke le me oa, alo to madoa, ne me do toa, Satana ya afia asi o bena Mawu viwoa ewɔ leke, esi ke Mawu mate va ŋgɔ bena ya xɔ na o alo ya xɔ ɖe ta o. Nu siwo katã tsã ɖewo tsã ganye bena gbɔdzɔgbɔdzɔ, dzi la de ƒo na mí. Fifi la dzi la de ƒo na mí. Nenye be Satana kpɔ be ɖikeke le me o, medona to Mawu o, eye dzi de le ƒo na woa, ekpɔ mɔ gã ɖe ke la to eme, age ɖe luvɔ me, afanya o, awɔ nu si ke edzro, eye wo ke wònye kristotɔ ye wòtɔna te sese dona gbe, wòdona gbe ɖa alo edena gbe ye edzi kena zua o, agbɔdzɔ atrɔ zu enu, míemagagblɔ be bebevi tsɔ, atrɔ zu nu le ebe alɔ me, atsɔ awɔ nu sia nu, afutu osigbe si pa nene ye ne amewo kpɔa, agblɔ be Mawu via enye ya, wò ŋutɔ keɖe le ɖokuiwo me, ena bena ɖikeke va, meɖo to dzi de le ƒo nɔ. Mi do la nya be míabe Mawu ya, nu sia nu nya la be nyi, míaƒe Mawua ŋusẽ katãtɔ be nyi, eye míaƒe Mawua ewɔna nu sia nu. Esiawo katã mɔnukpɔkpɔ ma mesu Satana si o, mɔnukpɔkpɔ ma esu míawo si, egɔ bena míele míaƒe Mawu me. Nenye be nyateƒe su mía sia, ne le kekeke aƒoma le tu tsã la, míenya be míaƒe Mawua ele me na mí, ele mía gbɔ, ewɔna nu sia nu, ŋusẽ katãtɔ wònye, aɖu tsi na wò godoo le Yesu ŋkɔ. Aka ne mi kpɔe do dzitsitoa vɔvɔ, ɖikeke, ŋgɔmadomado, ŋgɔmasemase, dzimeve susuwoa, enana bena akpo ʋuna ɖe kristotɔ ŋuti. Ŋutɔ agbo gã ɖe ŋutɔ, ene Satana ƒo ɖo ebe dɔlawoa, eɖo eme kɔa agblẽ nu le ŋuti o, afutu wo ŋutɔ abe si pa nene. Efun le kristotɔ gbogbo ɖe le wogena kpotokpoto. Ògẽ tsã vɔe, kegbe le futu wo kɔa ògẽ tie ɖete sɔsɔ le gblẽ. Anɔ hame ame anɔ yi anɔ gbɔ va vɔa, ŋdekpe ŋba le asi wo. Woawoe nye ame si ko dona tsakatsaka le hame ame. Wova stɔsuna kɔme agboʋu le ŋutia, gbɔgbɔ vɔ ge ɖe me la, ezu nugble gã. Ela no poto do nɔ, ke gbɔgbɔ kɔkɔe la fiɔ mɔa, abosam la fiɔ mɔ ɖe nɔviwo ŋuti. Biabia, nufafa, nuwo kekeŋ va gena dzene me. Enyo, ne ye di míaƒo kpɔkpɔ ɖe Yesu Kristo ƒe
le dziɖuɖu dzi. Yesu Kristo ɖu gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi. Woƒo nu tso míaƒe aʋadziɖuɖu de gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ŋusẽwo dzi ŋu kɔtɛ le ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Kpukpui vevi aɖe dze le Paulo ƒe leta si woŋlɔ na hame si le Koleso me be eya Kristo ɖe aʋawɔnuwo ɖa le dziɖulawo kple dziɖumegãwo ŋu eye wowɔ nukpɔkpɔ le dutoƒo eye woɖu wo dzi to atitsoga la dzi le Kolosotɔwo ƒe agbalẽ 3 kpukpui 15. Kpukpui sia gblɔ na mí be Mawu ɖe aʋawɔnuwo ɖa eye woɖu ŋusẽ siwo le gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe xexea me dzi kpɔm la dzi. Eƒo nu tso gbɔgbɔ vɔ̃ seŋu siwo le Satana ƒe aʋakɔwo me ŋu. Woxɔ aʋawɔnuwo kple ŋusẽ le wo si. Fifia womate ŋu aʋli wo ɖokui ta o eye ŋukpe le wo ŋu. Nya siwo wozã le kpukpui sia me la ƒo nu tso Roma srafowo ƒe asrafo kɔnu aɖe ŋu. Le aʋadziɖuɖu gã aɖe megbe la, wowɔ atsã aɖe. Aʋafia si ɖu dzi la tsɔ gayibɔ kɔsɔkɔsɔwo kple kɔsɔkɔsɔwo de aʋafia si dzi woɖu la dzi. Emegbe etsɔ kɔsɔkɔsɔ bla kplɔla si dzi woɖu la ɖe eƒe tasiaɖam la ŋu. Wotsɔ kɔsɔkɔsɔ bla aʋakɔ siwo dzi woɖu la eye wozi wo dzi be woazɔ ɖe aʋafia si ɖu dzi la megbe. Esia nye Kristo ƒe aʋadziɖuɖu ƒe atsã, afi si wòdo ŋukpe aʋakɔ si dzi woɖu Abosam kple eƒe amegãwo. Le dutoƒo la ƒe nɔnɔmetata si sɔ pɛpɛpɛ. Esia nye aʋadziɖuɖu si Aƒetɔ Yesu Kristo ɖu le Calvary to eƒe atitsoga ŋu. Ŋusẽ ƒe asiɖeɖe le ame ŋu. Ƒeve aɖewoe nye esi va yi la. Menɔ aʋaŋɔli si nye Misiru ƒe tɔdzisrafo dzi. Ƒe 30 do ŋgɔ le teƒe si tututu menɔ la. Japontɔwo ƒe aʋafia Tojo tsɔ eɖokui na Amerika aʋafia Makatu. Adzɔgbeɖeɖe ƒe wɔna yi edzi le ƒe 1945 me le Tokyo Bay. Dukɔ siwo bla nu ƒe asrafo hã woɖu Japon dzi kpɔ. Kɔnua wɔ nuku ŋutɔ. Aʋafia Tajo si do eƒe awu dziwui la ɖo Misiru ʋua dziɖuɖu megã kple asrafo megã
siwo le ɖoƒe kɔkɔwo kpe ɖe eŋu. Aʋafia gã la nɔ Japontɔwo ƒe asrafowo ƒe aʋafia gã teƒe. Emegbe aʋafia Makatu ɖo ʋua eye ŋutsu siwo le United Astat dziɖuɖua kple asrafowo teƒe kpe ɖe eŋu. Enye ame ŋutɔ ƒe kpekpe ŋkume kple ŋkume. Aʋafia Makatu ɖe meda medalẽwo, lãgbalẽ golo kple asrafowo ƒe atsyɔ̃ɖonu siwo katã aʋafia Tajo dona la ɖa. Emegbe eɖe ŋusẽ ƒe dzesiwo ɖa le eƒe abɔta. Woɖe edzi kpɔtɔ wozu ŋutsu si dzi woɖu heɖi gbɔe, si me ŋusẽ alo ŋusẽ aɖeke mele o. Amewo tsɔtsɔna ƒe wɔna wu enu esime aʋafia Tajo tsɔyi si wòtsɔ la tsɔna aʋafia Makatu. Esi aʋafia Tajo tsɔ eɖokui na la, menye eya ŋutɔ ƒe dziɖuɖu koe wònye o. Japon ƒe yameʋu ƒudzisrafowo kple asrafo hawo katã tsɔ wo ɖokui na eye ŋusẽ megale wo ŋu o. Enye aʋadziɖuɖu ƒe ɣeyiɣi aɖe na United States kple dukɔ siwo bla nu ƒe asrafowo. Enye dziɖuɖu blibo kple ɖokuitsɔtsɔna bliboe na Japon ʋafiagãwo kple woƒe asrafowo. Woɖu aʋa la dzi kpɔ. Nu ma ke dzɔ le Calvary, woɖu Satana dzi kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo katã dzi ŋkeke dzi keŋkeŋ. Wodo ŋukpe wo le dziƒo le taƒlatse. Wodo ŋukpewo le dutoƒo le Easter kɔsiɖagbe gbãtɔ ma. Easter hadzidzi aɖe gblɔ ŋutinya sia kple nya siawo. Yesu Kristo le agbe. Míaƒe xɔse menye dzodzro o. Nu vɔ̃ si ɖi agbɔ ame ŋu egba kɔsɔkɔsɔa. O nye dzi, dziha le wo ablɔɖe ŋu. Yesu Kristo tsitre. Taflatse. Yesu Kristo tsi tsitre. Míasẽ fún gamalele mi donc. Yo. Ke míada kpe nu si ke míebe míagblɔ le fi ma nye bena Yesu Kristo ɖu Satana kple eƒe gbɔgbɔ vɔwo dzi na mí. Edɔ siwo wɔ na mí le Calvary toa dzia, ebe nya yiwo le gblɔ na mí. Abe ale yi ke Yesu Kristo ɖu wo dzi ɖa, enya la gblɔ na mí be eɖe ama Satana kple eƒe gbɔgbɔ vɔwo eye eɖe ama le gaglãgbe me eye naneke megakpɔtɔ tsi Satana kple eƒe gbɔgbɔ vɔ si exɔ nu sia nu le wo si. Mɔzɔla ɖe le gblɔ na mí nu si teƒe wòkpɔ le yi ke edu ɖewo edu ame eve woyi aʋagbe eye edu si ɖu nɔvia dzi la, elé woƒe amegã ŋgɔnɔtɔ eye wòxɔ nu sia nu si na be wònye amegã sɔdza amegã, woxɔe ɖe si so ta kaka va kɔ ɖe afɔ gɔme eye etrɔ zu amegbalo abe ale yi ke ame ɖe menya
na ma wu neni o eye ziale si ke o xɔ nu sia nu le wo ba megã si la menye wo ba megã dede o edua katã ƒe mo etsɔ le afi ma nene satana kple eƒe dɔlawo katã ƒe mo tsɔ anyi eye mi kristotɔwo la ŋusẽ wa kple dziɖuɖu wa etrɔ zu mia tɔ emi zu dziɖula emi zu ŋusẽ katã tɔ ŋusẽ mi kpɔ ŋusẽ ɖe satana dzi ta dzesi wa ne ba nye nu si ke akpe ɖe mia ŋuti blibo yesu ɖu satana ƒe dɔlawo dzi na mi eye tsɔ tɔ tetea na mi loo mi le zɔ le dziɖuɖu me le yi miaƒe dziɖuɖu me amen. Amen. Enyo gaƒoƒo alili mi da kpe na nusese siawo mka ɖe dzi bena ekpe ɖe kristotɔ gbogbo ɖewo ŋuti mi so kpla abosam ba ɖina ɖeke o ekple ƒe agbasiviawo ɖu wa dzi le atisoga dzi woklã wo le gaglagbe wokplɔ yi ɖe aboyonyigba dzi la dzi ne dzɔ mi enyo miasɔ egbetɔ aɖewo lekea misɔ la miava va yi dzi ne mawu yesu kristo mekpe vɔ ko la miava va yi dzi va la gbe sɔgbe da si le nyadogbe la. Mi da akpe na mia nɔvi kɔsikue mi da akpe na mia nɔvi René mi da akpe na miawo katã cameraman Abbas Emmanuel Diama katã ke mi gba tsɔ enya va mawu ƒe ŋusẽ nyawoe ewoe dena megbe na nya eye wotrɔna zuna dona ŋuti na ta nya siwo miegagblɔ le wo ŋkɔ dzi la papa wo ŋutɔ nana be enya siawo katã ne do ŋuti la le ameviwo ƒe agbe me eye bena miato le viviti me ayi azɔ le kekeli me eye miato le miaƒe manyamanya me azɔ le nunya kple sidzedze me eye bena papa wo gbɔgbɔ kɔkɔe ne do ŋusẽ mi ne tɔ kpɔƒo hã miale gbegbe bena miaƒe vɔvɔwo magano kpɔ magano hu agbo le mia ŋuti o alo dikeke magano kpɔ ŋusẽ le mia dzi bena miaganye ame si kewo azɔ le vɔvɔ alo gɛgɛ me o woɖu dzi na mi bla dzi na mi ne mi magayi ne kpe o ke boŋ miazɔ yi ayi le dziɖuɖua me kaka va na gake me o la gbɔ va le yesu abe ŋkɔ me amen. 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 Parlez-en autour de vous. Et parlez-en autour de vous. Détendez-vous. Vous êtes sur Julia. Sous le haut patronage du ministère de la Culture et des Arts, l'église baptiste El Shaddai d'Agwekaka